Slava, hvala, čast Bogu, dragi prijatelji, narod Bože, za veliku milost Božju, halleluja, amin. Slava, čast da možemo večeras slaviti i hvaliti živog Boga, amin. Nadam se da se gleda i za mene, da se i za mene gleda slike. Dobro večer svima, dobrodošli. Blagoslov Božji, Bog sa nama i ovo večer, halleluja, amin. Slava, čast našem Bogu, dragi prijatelji. Što možemo večeras da ga slavimo, hvalimo, zdravi, živi, halleluja, amin. Dobro večer i dobrodošli, dragi moji. Večeras ponovo slavimo našeg Boga nebeskoga, hvalimo, volimo, obožavamo time što ćemo proučavati njegovu svetu reč, halleluja, amin. Večeras da ga slavimo, hvalimo. Evo, ja pozivam moje prijatelje, pozovite vi vaše prijatelje, da radimo dok ima dana, da radimo dok bude bilo moguće. Hvala, slava, čast Bogu. Evo ga starešina Emilio tu je, slava, čast Bogu. Pozdrav, brate, blagoslov Božji, dobrodošao. Evo, da podijelim, znači, ovo predavanje, da pozovemo, odnosno prijatelje naše, da slavimo, hvalimo Boga, da ga uzdižemo, time što ćemo proučati i propovedati njegovu reč, halleluja, amin. Evo tu je Lidija Lili, Bezovrečić, dobrodošli, blagoslov Božji. Večeras proučavamo temu koja nosi naslov I nisu se pokajali. I nisu se pokajali. Neven Šimac, blagoslov Božji, brate. Evo samo da pozovem još par prijatelja i onda slavimo, hvalimo Bogu molitvu i slavimo našeg Boga time što ćemo proučavati njegovu reč. Amin. Dobro večer, dobrodošli, blagoslov Božji svima koji ste se sad uključili. Bog sa nama i ovo večer, neka sila duha na nas počiva, Duh sveti da se izlije na nas u punoj meri i posveti nas u krvi jagnjeta, halleluja, amin. Evo, dragi moji, ja sam podelio prije i Gulfidar Nedžipović, slava, čast Bogu, dobrodošli. Kraj kakve mešalice za betlo, to propovedaš, čuje se mešalica. Ah, nije to mešalica, brate, to je video BIM, ne znam, mnogo je glasan, znači, da li vam smeta? Ako vam smetam, ja ću okrenuti kameru ka kompjuter i onda ću isključiti, naravno isključit ću ovaj video BIM. Braćo i sestre, dragi prijatelji, mislim da možda je u pravu brat Neven Šimac. Znači, sluša se mnogo ovo, bar tako se meni čini, sluša se mnogo, znači, video BIM, video projektor, koji za mene pušta slike, ne, mislim da gledate, ali ružno zuje. Ok, idemo, znači, onda druga tehnika. Onda ću isključiti, znači, onda ću isključiti ovaj video BIM. Možemo i bez njega, nije tako strašno. Možemo i bez njega, da. Evo, ja ću okrenuti kameru prema kompjuteru direkt, znači, prema laptopu. Tako da ću ja sad njega isključiti. Treba 1 minut da ohladi, brate Nevene, i onda će sam sad da se isključi. Samo 1 minut, znači, i on će se isključiti. Znači, evo, poslušao sam savjet našeg brata Nevena. Dobro, ja sam u maloj sobi ovdje, kad sam u salonu, to se ne sluša jako, jer sam malo dalje od, odnosno mnogo više dalje od video BIM-a, ali ovdje u ovoj maloj spavajućoj sobi nemam drugog uslova, ali slava Bogu da možemo i na kompjuteru. Ja mislim da ne smeta ništa ako gledamo slike na kompjuteru i biblijske stihove. Evo, samo sad da uključim, samo malo, da uključimo i TikTok.
Jer trudim se da svaka проповед иде лайв и на TikTok, jer ima puno ljudi koji traže da slušaju, koji se uključuju u TikTok i traže od mene da se uključimo i na... bolje se vidi na kompjuter, super, ajde više ovo da se uključiš tamo je. Ajde, isključit ću ga direkt. Samo da vidim da li je to pravi kabel, ok, mislim da je to pravi. Evo, Nevene, nadam se da sad ne smeta ništa. Даниел Иванов, Емануел Шмекер, благослов Божи, добродошъл, брате, брачо. Добродошли и на вечерасно проучвање Свете Божи речи, халелуја, амин. Ево ја само да уđем и на TikTok, на лайв. И онда идемо да се молимо Богу. Само 1 минут, опростите ми. Успео сам да исклучим овај, речи га, видеобим. Стварно е многу гласан, треба да видим неки други. Здраве од Господа. Стварно е прегласан, не гласан, прегласан, управи брат Невен. Олгу Рошовиц, добродошла, благослов Божи. Спирит Райковски, благослов Божи, добродојдовте. Ево, братче и сестри и пријатели, само да уклучим лайв и TikTok и идемо да проучамо Свету Божу реч. Амин. Окей, мислим да сам успео. Молимо се Богу за Божje водство. Силни, величанствени Боже Отче наш кој си на небесима, слава ти за ово вече што си ме припремил да могу сведочити проповедати Твој реч, да се јачамо, храбримо, снажимо, поменимо и припремимо за долазак Твој, за Твое царство и за крај света кој ќе многу брзо бити у веома кратком времено, ако и ми не знамо тачно датум. Благослови нас сада силом Духа Светога нас обасипи и покри нас крвот Христо и Твои анđели да буду поред нас, да проучамо миру и благослови Твој свето и величанство на реч Боже. Води нас Твој Дух Светим, испуни нас Твој Дух Светим. Славимо Те и хвалимо Те за љубов и доброту и Дух Свети што ќе нам дати. Халелуја. У име Исуса Христа славимо Те. Амин. Халелуја. Амин. Осана Боже мој. Амин. 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 Славимо Те Боже и волимо Те. Амин. Драги мои пријатели, слуги Божи, добродошли, благослов Божи. Ево ту и Сесил Корни, добродошла сестра, благослов Божи, добродошли на TikTok, благослов Божи свима вама. Бог да нас води и ово вече, драги пријатели, да нас ражи и крепи. Кој што сам најавил данас, ујутро, значи вечерас проучавamo тему која носи наслов и нису се покајали према Откривено 9 глава 20 и 21 стих. И нису се покајали. Одмах на почетку ќе вам речи, драги мои пријатели, мои народ Божи, да еден од великих проблема кои има човечанство јесте што ми не каемо се, што ми не знамо да се покаемо, што ми не знамо да се каемо, драги мои. Да, тоа е веома жалосно и страшно, што ми, човечанство, люди, кои Бог створил по својом обличу, кои Бог платио цену нашего откуплена по цени својeg единороđenog сина. Значи, Бог je платио све за нас, урадио све за нас, али ми смо толку, значи, безобразни, што не желимо да прихватимо спасение, jer не желимо да се покаимо. Нажалост, многим людима покаяние изгледа странно, непознато, нешто без везе, нешто глупо, али вечерас ćemo проучати šta je toliko важно покаяние. Зашто овде Божа реч у Откривено 9 глава каже и нису се покајали. Ајде да прочитамо, да проучамо Божу реч. Откривење читамо 8 глава од 7 до 11 стих. Откривење, значи 8 глава од 7 до 11 стих читамо следеće речи, драги мои. И први анđел затроби и постаде туча и оган помешани са крвлю, падаше на землю. И тречина дрвеća изгоре. И сва зелена трава изгоре. Тоа е први анđел, знате, оно са 7 чаша, односно 7 анđела и 7 чаша зла. Ово е био први анđел, читамо други анđел. Затруби велика гора, огнем запалена, би бачена у море и тречина мора постаде крв. И у мору умре тречина створена што живи. Тречина лаđа пробајдај. И треći анđел, треча чаша зла, затруби и паде sa неба велика звезда,
koja je gorela kao baklja i koja pade na trećinu rijeka i ne izvere voda. I mnogo ljudi pomreše od vode jer postadoše gorke. Prijatelji moji, narode Božji, ovo su znači, samo da vidim slike kako su mi namješteni, ok. Ovo su znači strašna proročanstva otkrivenja. Ovo će nas zadesiti. Ovo će se desiti upravo sa nama, mi koji živimo u 21. vek. 22. veka na zemlji nema. Sad ne znam godinu. Velite 25. velite 30. 35. To ne znam. Ali 22. vek sigurno neće postojati na ovoj zemlji, na zemaljskoj kugli, na ovoj planeti, na ovom svetu, dragi moji. Znači, 3 anđela izlivaju 3 čaše gneva. Strašne stvari, ljudi moji, to nisu tragedije, to nisu katastrofe, to su kataklizme. A kataklizme su korak ka kraju sveta, dragi moji. Na svaki kontinent će se izliti po jedna čaša gneva Božjega, odnosno po jedna truba će zatrubiti. Na svaki kontinent. I šta je tu strašno? Ajde da čitamo dalje. Čitamo Otkrivenje 8. glava od 12. do 13. stih. Otkrivenje 8. glava od 12. do 13. stih. I 4. anđel zatrubi, 4. čaša zla. I udarena bit trećina sunca, udarena bit trećina mjeseca, i udarena bit trećina zvezda, da pomrča trećina njihovi, trećina dana dane svetli, tako i noći. Ovo je strašno, dragi ljudi moji. Ljudi će drhtati od straha kad se budu desalo ova zla. I videh i začu glas jednoga orla gdje leti posred neba vičući glasom velikim, teško onima koji stanuju na zemlju, od ostalih truba trojice anđela koji će još trubiti. Emanuel kaže, on kaže da će uskoro dolazi treba pokajanje. Tako je, Emanuele, Bog da te blagoslovi. Cecil kaže, srca su oholo i pokvarena, jer još u mnogim od nas sluge Sotona, nažalost, upravo si 100%, sestra moja. Dragi moji, čitamo užasne, strašne stvari u otkrivenu, prognoze, odnosno proročanstva, ali znate što je još strašnije? Još strašnije ovo sad što ćemo čitati, Otkrivene 9. glava. Znači, kaže, ovo su bili 4 čaše, strašne. A kaže, teško od onih 3 čaša koje slede, odnosno 3 trube koje zatrube, kaže oro koji leti. Slušajte sada šta se dešava dalje, ajde da čitamo, ajde da proučavamo svetu Božju reč, da ispitavamo Božju reč, da istraživamo Božju reč, da uživamo Božju reč, da se hrabrimo i snažimo i opomenimo njome. Otkrivene 9. glava od 1 do 6, ja sam skratko naravno. I 5. anđel zatrubi i videh zvezdu gdje pade sa neba na zemlju. I dade joj se ključ od zjala bezdana i otvori zjalo bezdana i izađe dim iz zjala kao dim iz velike peće i pocrne sunci nebo od dima iz zjala. I zapovjedi im se da ne škode travi zemaljskoj, niti kakvoj zeleni, niti kakvo drvetu, nego samo ljudima koji nemaju pečat Božji na čelima svojima. Teško onima koji imaju žig zveri, dragi moji, a nemaju pečat Božji. I dade im se da ih ne ubijaju, nego da ih muče 5 mjeseci. I mučenje njihovo bješe kao mučenje skorpiona kad ubode čovjeka. Slušajte koliko je strašno ova peta čaša zla, odnosno 5. anđel koji trubi. I one dane tražeće ljudi smrti neće naći, želit će da umru i smrt će od njih bežati. Ovo će, ljudi moji, biti strahoti i užas. Da čovjek od bolova, da čovjek od straha, od užasa traži da umre, a smrti nema, ne mogu da umru. Ne znam zašto, kako će to Bog raditi, pojma nemam, ali bit će užasno, ljudi moji, ljudima koji su primili žig zveri, a nemaju pečat Božji. Ajde da čitamo sada dalje. Čitamo dalje sada, dragi moji. Otkrivene 9. glava, 20. do 21. stih. I 6. anđel zatrubi, znači 6. čaša zla. I govoriše 6. anđelu koji imao trubu, odveži 4 anđela koji su svezani kod reke velike Eufrata. I bili su odvezana 4 anđela koji bijahu pripljavljeni na sat, dan, mjesec i godinu da pobiju trećinu ljudi. Ljudi moji, Bog radi sve tačno na vreme. Čas, vidite kako Biblija pominje sve precizno. Nema tu, možda će taj dan, tu mjesec. Ne, braćo i sestre i prijatelji. Tačno na vreme, dan, čas, godini, mjesec. I šta se dešava? I ostali ljudi
koji nisu bili pobijeni ovim zlima, znači sa prvim 5 zla. Šta kaže Božja reč? Nisu se pokajali za djela ruku svojih, da se klanjaju đalovima, idolima, zlatnim i srebrnim, medenim, kamenim i drvenim, koji ne mogu vidjeti ni čuti. Ponovo drugi put. I nisu se pokajali za ubojstvo svojerni, za čarina i tako dalje. Dragi moji, slušate li šta nam govori strašno nešto Božja reč? Ovaj svijet će uskoro zadesiti strašne kataklizme, katastrofe. Da, to će biti rezultat našeg načina življenja, to će biti rezultat toga što su se ljudi umešali da komanduju klimu, znate, sa tim HARP sistemima, zatim sa tim nuklearnim probama, nuklearne, atomske, hidrogenske bombe što su eksplodirali, ima ih mnogo. To polako obavljiva atmosferu, pa onda još mnogo druga zagađenja koji to namjerno radu, tada će se srušiti u vidu 7 zla, odnosno 6 zla. 7 zlo je za nevjernike, za bezbožnike, dolazak Hristov, to je 7 zlo za njih, za nas je to najveći blagoslov i radost, aleluja. Da vidimo ko šta kaže, Goran Galeb kaže, zdravo, brate, gola pokaj se dok još uvijek je vrata Bože milostotvorna. Jer Božja reč važi za tebe, brate, strašnije da se pade u ruke Bože. Amin. Bog da me blagoslovi svaki dan da se pokajem, Gorane. Gledaj da mi se javiš prijatno, Mirjana Ivanov. Pozdrav, blagoslov Boži i Marijana. Dragi moji narod Boži, strašno je, užasno šta će desiti ovaj svijet, a ljudi nisu svjesni toga. A ljudi misle da će ovaj svijet trajati još 1000 godina. Trče, rade, štede, zarađuju, muče se, trude se, kao da ćemo živjeti još najmanje 1000 godina. Da, braćo moji sestrami, tako izgleda, tako bar meni izgleda, ne znam, zapišite, napišite slobodno na komentare. Tako bar meni izgleda kao da još 1000 godina trajaće ovaj svijet. A prema znakovima, signalima koji se dešavaju po celom svijetu, ja vjerujem da vremena više nema. Ključna reč u ovom poručovanju je i nisu se pokajali. Pazite, desilo se što se desilo do sada. Željezničke nesreće, avionske nesreće, čovječke tragedije, ratovi, ovo, ono. Ali ove kataklizme, znači, ovih 5 prvih kataklizmi, onda idemo na 6, prvih 5 čaša gnjeva, prvih 5 truba, na 5 kontinenta, na svaki kontinent po jedno zlo, bit će toliko obuhvaćeni da na svaki kontinent će umirati najmanje po 1/3 ljudi, 1/3 životinja, 1/3 zelenila će uništiti, 1/3 proizvodstva. Evo recimo Sjeverna Amerika. Tamo ima negdje, sad ne znam precizno tačno, ali 300 milijuna stanovnika, otprilike. Prilika sa Meksikom, možda više, manje tu. 1/3, to je 90 milijuna, ljudi moji, nije malo. Najmanje 20 milijuna umreći odjedanput, u kratko vreme, dan, 2, mjesec dana, od kataklizma. Pa onda Južna Amerika koja ima možda 1 milijardu stanovnika i više. Odjedanput 300 milijuna ljudi za nekoliko dana, nekoliko sedmica. Znači, umirat će ljudi, ovdje 1/3, onda 1/3, ne samo ljudi, i životini, i morske životine, i zagadit će se i voda za pijenje, umirat će ljudi od vode, neće biti za piće. Ne znam šta će se tačno desiti, to asocira na atomsku ili nuklearnu eksploziju koja ima radioaktivnost i koja zagađuje vodu, koja je pitka. Sad može biti nešto sasvim drugo ili treće, ne znam tačno. Vidite šta se sve dešava i šta kaže Božja reč. Ajde da okrenem kameru ponovo da čitamo. I šta kaže Božja reč, dragi moji? Ovo je za plaćenje, ljudi moji. Ovo je problem čovječanstva, dragi prijatelji. Ovo je tvoj i moj problem. Ovo je problem čovječanstva što neće da se pokaju, kaže, i nisu se pokajali kad se sve ovo desilo. I pobijali 1/3 ljudi, i ovo, kaže, a ostali ljudi koji su preživjeli, ostali, koji nisu ubijeni u ovim zlima, nisu se pokajali, Beriša Sireta, dobrodošla sestro. I nisu se pokajali, dragi moji, nisu se pokajali. Sve gledaju šta se dešava, a ima stihovih dalje u Krinu gdje piše i psovali su Boga zbog ovih zla. Umjesto da kažu, Gospodo, prosti nam, sagrešili smo, oni, šta radu, dragi moji, oni psuju Boga živoga,
umjesto da kažu Bože oprosti nam, sagrešili smo. Da, dragi moji, to je naš jedan veliki nedostatak, to je jedna naša velika mana, to je mana svih nas, i moje, i tvoja, brate moji, i mi koji smo vernici, ali nevernici, ali bezbožnici, oni koji ne mare za Boga nego samo za svoje strasti, to je još strašnije. Muči li te savest kad pogrešiš bilo šta si pogrešio? Bilo šta, ne mora biti neki greh prema Božjem svetim zapovjedima, 10 zapovijesti. Možda nešto sasvim drugo ili treće, možda neka nepravda, možda neka sitnica. Muči li te poslije toga sad da kažeš šta sam uradio, zašto sam to uradio, kako sam to mogu da uradim? To je to pokajanje, dragi moji. To je pokajanje. To je pokajanje, dragi moji, da ti bude žao za ono što si učinio, što nije po tvojoj savjesti, odnosno što misliš da nije dobro kao čovjek da tu uradiš. Šta je pokajanje, dragi moji? To je spoznaje da smo sagrešili protiv Boga. To je spoznaje, saznanje da ja sam sagrešio protiv Boga i da nismo dostojni njegove milosti, da se osjećamo grešni, da se osjećamo nedostojni. Pokajanje je odvraćanje od zlih i grešnih dela i biti poslušni Bogu, početi postati poslušan Boga. Znači šta je pokajanje? Broj 1 je pokajanje gdje imamo saznanje, odnosno da budemo svjesni da smo pogrešili, da smo uradili greh protiv Boga, protiv čovjeka. Gospod je oprostio na krstu Golgote, da, amen, samo postoje ljudi koji odbiju milost Božja. Tako je si reta, Gott segen mein Bruder Jürgen, Gott segne dich und deine Frau. O ljudi moji, narode Božji, prijatelji moji, si reta, draga moja sestro, jeste milost Božja. Zašto odbiju milost Božja? Pa zato što neće da se pokaju, ljudi moji. Ajde da proučavamo dalje reći Bože, pa ćete shvatiti još bolje. Bog da nam pomogne da shvatimo i razumemo ovo što večeras proučavamo i nisu se pokajali, šta kaže Bože. Znači ovo nisi moju reći, ovo su reči Svetoga pisma, je li tako? Ajde sad ovo da shvatimo, dragi moji. Ajde ovo da shvatimo. Znači jasno i glasno, skromno, jednostavno rečeno, pokajanje je sučojne sa svojim grehom. Vidite li, dragi moji, šta znači odbiti milost Božju? To znači odbiti da se součiš sa svojim grehom, sa svojim grešima što smo učinili. Katica Matković, dobro došla. Svaki greh moj me boli jer sam opet razapela mog Gospoda. O, Gospode, slati za ove divne reči od Cecil. Bog da te blagoslovi, Cecil. Slušate li, čitate li, dragi moji, na komentarima šta je napisala Cecil? Svaki moj greh moj boli jer sam opet razapela mog Gospoda. To je to. Znači pokajanje je sučajne sa svojim grehom i šta? Promjena uma. Da promenimo, znači misle ono što smo imali u naumu da činimo protivno Bože volje, protivno Boga, dragi moji. Pokajanje znači da smo shvatili šta znači greh, koliko je strašan pred Božje oči. I pokajanje znači da želimo da napustimo taj greh. Ne želimo više živjeti u grehu. Želimo živjeti bez da činimo greh. Želimo da živimo bez da činimo greh, jer greh je šta? Zlo. A greh je opadanje našeg stvoritelja. Opadanje, mi ga obaramo, mi tada uzdižemo neprijatelja kada mi nažalost činimo greh. I zato, kao što je napisala Cecil, koliko je teško, znači, koliko je boli svaki njen greh, jer tada razipinemo ponovu našeg Gospoda slave, našeg spasitelja Ješua Isusa Hrista, dragi moji. Da, to je strašno i užasno, dragi moji. Vidite li što znači? I nisu se pokajali. Ne zato što ne postoji Božja milost, ne zato što Bog ih ne poziva, ne zato što Bog ne radi na njihovo spasenje, ne zato što Bog ne izliva Duh Sveti na njih, nego zato što odbijaju da se pokaju. Teško im, ako se pokaju, mora da se promene. Ako se pokaju, ne smiju više živjeti u grehu. Ako se pokaju, ne smiju više uživati u zlu. Razumete li, dragi moji? I danas ima ljudi koji neće da se pokaju i obrate Bogu. Tako je, sestro. Galija Čalmova, dobro dojde, blagoslov Božji. Proučavamo temu koja nosi naslov i nisu se pokajali prema Otkrivenju 9. glava od 20. do 21. stih. Čitamo sljedeće misle koje sam napisao i iz Svetoga pisma. Dragi moji, ova slika ovdje predstavlja, znači,
kao plamen na našoj glavi, odnosno na našem umu, na našem mozgu. Dragi moji, naš gori u pokajanju kad nas ispuni Sveti Duh. Vidite li šta je problem? Znači, problem je što ljudi vrše hulu na Duha Svetoga i zato za njih pokajanje ništa, ama apsolutno baš ništa ne znači. Naš gori u pokajanju kad nas ispuni Duh Sveti. Tada nam je žao, kao što je napisala sestra, svaki moj greh me boli. Kad je Duh Sveti u tebe boli to što činiš protiv Bože volje, dragi moji. I zato čitamo 2. Korinčanima 5. glava 17. stih. Zato ako je ko u Hristu, nova je stvar. Staro prođe, gle, sve novo postade. Ti si novi čovjek. Ti ne možeš da uživaš u grehu koji si učinio. Vesna Lipić, dobrodošla. Znači, dragi moji, kad se krstiš, kad se predaš Bogu, ne znači da si ti 100% savršeni i da Mihail Ramadani, dobrodošao prijatelju, blagoslov Boži, ne znači da si ti savršeni, sveti, čisti, živiš 100% kao što valje i treba po Božoj volji. Dešava nam se da padnemo, da se sapnemo, da padnemo u zamku đavolju, da padnemo u zamku naših slastih i strasti, ali kad je Isus u tebi, ti goriš, ti si nov, tebi nije lako, tebi gori glava, boli te, zato što te boli to, zato što se kaješ, zato što Duh Sveti ti ispunja pokajanjem, dragi mojim. Isus u nama gori greh svojom krvu i zato ti osjećaš bol, jer u taj moment gori onaj greh što se učinio tebi i ti postaješ čist krvlju Hristom, haleluja. Zaboravljali su mnogi ljudi i nemojte zaboraviti, dragi moji, večeras, da prvi uslov spasenja, pazite, postoji uslovi za spasenja. Svi kažu, nema uslova, veruj Gospodu Isusa Hrista i ti si spašen. Ne, dragi moji, postoji uslovi. Prvi, najveći uslov jeste pokajati se. Znači, prvi uslov spasenja je pokajanja. Bez pokajanja nema spasenja. Turan, Iriša, Ali, dobrodošli, blagoslov Bože. Ajde, slobodno napušite na komentare. Slobodno izrazite vaše mišljenje. Da li ćeš biti spašen? Da li ću biti spašen ako se ne pokajem za grehe koje sam učinio? Dolazi Hristos na nebesima sa slavom, veličanstvom, sa milionima, milijardama anđela. Ja sam učinio ovo zlo, ono zlo, ovu nepravdu, slagao sam, prevario sam, izmamio sam, izvršio preljubu, prekršio zakon 10 zapovesti. Ja vjerujem u krv Hristu da me čistio svakoga greha i ja sam spašen, haleluja, evo ga Hristos, doći će po meni uzeti mi, a nisam se pokajao, a nisam tražio prošle da kažem, što mi je žao, kao što je napisala sestra Cecil, zašto sam učinio to tom čovjeku, zašto sam slagao, zašto sam uradio to, kako mi je teško, zašto? To je Duh Sveti u tebi, brate moji, sestre moji, koji čini da se kaješ, da te boli. Znaj da si ispuni Duhom Svetim, ako ne osjećaš ništa, a veruješ u Boga, a čitaš Sveto pismo, veruješ u Sveto pismo, prihvatio si Hrista za spasitelja, krstio si se, ali ne osjećaš da te brine svest i da ti je žao i da te boli što si učinio neko zlo ili neku nepravdu ili neku sitnicu ili neki greh, mali, veliki, nema veze, greh je greh. Ne osjećaš ništa da dođeš do pokajanja, da kažeš kajem se, to mi je teško što sam uradio. Brate moji, sestro moji, nemojte mi se ljutiti. Napišite slobodno ako lažem, ako nisam upravo. Takvi ljudi nećemo biti spašeni. Neće biti spašeni takvi vernici, tako samozvani vernici ili tako samozvani hrišćani. Takvi ljudi neće biti spašeni koji ne znaju da se kaju. To je problem čovječanstva, dragi moji. Sirete kaže, samo je to mogo da nam greh oslobodi. Tako je, sestra moja. Najbolji propovednik je reč Božja, brate moji, haleluja. Naš spasitelj Hristos. Braćo mi, sestro moja, ovo je užasno i strašno što čovječanstvo muči. Koliko ubojstva se dešava. Ja sam gledao suđenje jednom monstromu, mafijaši, mladi, možda 19-20 godina. Ubili djevojčicu 13-12 godina, ne znam kako, izađe na sud. Ona, znate, smeje se potpuno, gleda svoju žrtvu, odnosno oca od te devojke, od te čerke, plus ga eksplodira ga, izaziva ga šta ne može ništa da mu rodi, jer dobio šta znam 10-12 godina i on izađe sa 30-35 godine. Tako podmulna faca, znate, ne osjeća nikako kajanje, da kaže, šta sam uradio, kako sam pogrešio, da se brine, da kaže ocu,
oprosti mi, da padne na koljena, oprosti mi, sagrešio sam, Joe me obizio, ne znam šta bi se desilo. Ljudi moji, zato čovječanstvo neće biti spašeno, milijardi ljudi upravo zato neće biti spašeni, jer se nekaju za zla koje su učinili, kao što smo čitali malo pre, Otkrivene 9. glava, 21. stih. Dešavaju se kataklizme uskoro, a oni, Amelija propovedna si tu plep. Amelija si tu plep, propovedna u papi. Hasan, ajde gnaši na katar. Ajde, pan udar. Ovi su, došli su svi kod mene večer s kukumen. Moram da bude malo strogo, prostite. Jer nije jedan, samo sad su 7-8, samo moment da zatvorim vrat. E sada, dragi moji prijatelji, sluge Božji, kao što sam malo pre rekao, znači najveći problem čovečanstva je zato što se nekaju. Poznajete li takvi ljudi koji su učinili neko zlo, ne mora biti ubistvo, nešto što ne valja, nešto što Šela Osmanović, blagoslov Bože, dobro došla. Da li ste vidjeli takve ljude u licu kako izgledaju? Noseći kajne, kao da su učinili nešto normalno. U njima nema Duha Svetog. Skoro sam vidio takvog do juče, prekuće. Moj mili drag, nije se osjećalo ni trunka pokajanja u njemu, što je učinio jedno zlo, što je učinio neko zlo, strašno zlo. Kaže mu, ti si uopšte ne kažeš, nemaš ni trunke pokajanja u tebe, vidi se po tvojim očima, ti nisi svestan kakvo si zlo uradio. Rekao sam mu direktno, ovo se desilo ovih dana, braćo. Strašno ljudi, strašno. Takvi ljudi nemaju grama Svetog Duha u svetu, nemaju uopšte ni 1% Svetog Duha u sebi. Sveta kaže, jer je Isus Hristos na krstu, Golgote svršeno, neka je slava tebi, amen Isus, amen spasitelju naš. Dragi moji, idemo dalje sa našom temom. Ajde da se setimo predpotopnog sveta. Ajde da se setimo predpotopnog sveta šta se desilo. Dragi moji, setite se, 1. Mojsijeva 6. glava, 5., 6., 7. Ako čitate dobro, predpotopni svet se nije kao za grehe koje su činili. Da li se slažete s ovom konstatacijom? Predpotopni svet se nije kajao za grehe koje su činili, čitamo 2. Petrova, 2. glava, 5. stih, a zatim je Bog potopom uništio šta? Uništio bezbožni svet, dragi moji. Šta znači bezbožni svet? Biti bezbožan znači nemati Boga u sebi, odnosno nemati Duha Božjega. Biti bezbožan znači ne kajati se za učinjena zla dela, dragi moji. Shvaćate li sad zašto je Bog uništio predpotopni svet? Zašto je već bio kraj sveta na ovoj planeti pre negdje oko 4 ili 4.500 godina ili 5.000, sad ne znamo tačno niko precizno, ali ajde neka bude 4.000 godina kao što računa neki biblijski stručnjaci. Dragi moji, vidite li problem čovečanstva još pred potopa? Ti ljudi su bili mnogo savršeni, mnogo snažni, mnogo mudri, mnogo inteligentni, njihov mozak je radio 100%. Oni su živjeli po 900 do 1000 godina, znači mogli su biti mnogo jači, mnogo obrazovaniji, mnogo intelektualni, mnogo inteligentni, mnogo pametniji da shvate šta je zlo, šta je greh i mnogo više šanse da se pokaju i obrate Bogu, ali i oni se nisu pokajali i svi su poginuli, utopili su se u potopu koji je Bog pustio na njih. Morao je, dragi moji, jer je to bio bezbožan svet, tako kaže Božja reč, ne. Dragi moji, čitamo sada o razbojniku na krstu. Luka 23, 39 do 43, ja sam tu skratio, ne sam sve napisao. Znači Luka 23. glava od 39 do 43 čitamo izveštaj Biblije. Šta kaže Božja reč? Miki, dobrodošao, brate, blagoslov Bož. Wurde veli fasten gebet und ich bin mehr mit Gott. Amin. Tako je, radi Bušon, odnosno Jürgen, kaže, postimo i molimo se i tako ćemo biti mnogo više sa Bogom. Haleluja. Dragi moji, čitamo. Jedan od zločinaca što su viseli na križu hulio je na njega, na Hrista, govoreći, zar nisi ti Krist, da spasi samog sebi nas? Vidite, hulio, umire i huli na njega, ne kaje se. Vidite li, dragi moji, koja je strahota? Gotovo, umreću u strašnim mukama, a on izigrava, ismijava Hrist, izaziva Hrist, iskušava Hrista. Ali postoji jedan drugi čovjek
Šta je Bog uradio sa njima, drugi ga je govorio, zar se ne bojiš Boga kad i sam trpiš jednaku kaznu. Mi sa pravom primamo pravednu kaznu za svoje dela, a ovaj nije ništa zlo počinio. Kakve reči melema za našeg spastila. Onda nastavio Isuse, seti me se kad budeš došao u kraljestvo svoje, ljudi moji. Ovo je pokajanje. Ovo je pokajanje. Razbojnik na krstu se pokajao, braćo moji, sestre moje. Razbojnik na krstu se pokajao i obratio Bogu. Zločinac je na krstu doživio pokajanje silom Duha Svetoga u posljednjim momentima, dragi moji. Ovaj zločinac koji je bio lopov i pljačkaš i ubica, Duh Sveti je izvršio svoju veliku silu na njega i pokajao ga da se kaje u posljednjim momentima. Haleluja. Lidija kaže, vjerujem da ću biti spašena. Oproći što tražim svaki dan što sam bila napustila Bogu i lutila u ovom svetu. Hvala Bogu što mi izbavio. Haleluja. Bog da te blagoslovi, Lidija. Amin. Amin. Odbacili mesu Isusa Hrista. Vidite li, ljudi moji, šta znači biti ispunjen Duhom Svetim? Duh Sveti se oborio do same smrti s ovim zločincom na krstu i uspeo da pobjedi u krvi jagneta. U posljednjim momentima ovaj čovjek je prihvatio pokajanje i obraćenje ka Bogu i silu Božju da bude spašen. Haleluja. Amin. Amin. Dragi moji, slava čast Bogu. Dragi moji, čitamo znači druga Petrova poslanica 3 od 10 do 12. Čitamo znači druga Petrova 3. glava od 10 do 12 kaže ovako: ali će doći dan Gospodnji kao lopov ili kao tat u koji će nebesa s velikom bukom proći, a počela će se od ogna rastopiti i zemlje i dela što su na njoj izgorit će. Ljudi moji, sve će izgoriti, i životinje i ljudi i sve. Jer će se ovo sve raspasti kako treba da vi sveti i pobožno živiti, iščekujući, želići dolazak dana Božega koji im će se nebesa spaliti i raspasti i počela od ogna rastopiti. Ljudi moji, ovo je strašno. Posle tih 6 truba, odnosno 6 časa zla koji će se izlati na ovaj svet, dolazi 7. čaša gneva, to je dolazak Hrista Isusa, odnosno kraj bezbožnog sveta, sve će izgoriti u vatri, dragi moji. Da razbojnik se pokajao, ali Isus njemu rekao ništa dok se razbojnik nije pokajao, zato svako ima vreme da se spase, samo da se prvo pokaje i veruje. Tako je, do same smrti. Makar 10 sekundi pre nego što možeš da kažeš Bože, kajem se, oprosti mi. Ili Bože, sagrešio sam, Bože, želim da budem s tobom. Ti si spašen. Ali to je ono najvažnije, dragi moji, da ti bude u duši žao zašto si činio greh, zašto si činio zlo nekom čovjeku, zašto si sagrešio nekom. Elizabeta Mustafa, dobrodošla, blagoslov Bože. Bog će izliti svog Duha Svetog na mnoštvo ljudi prije dolaska Isusa Hrista. Amin. 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 Da, ali draga moja sirota, naspram 8 milijardi ili 9 milijardi ljudi, sad kažu da smo stigli 9 milijardi, ne znam, ajde neka bude i 8 i 7 milijardi, neka budemo. Šta mislite, da li će biti spašeni 7 milijardi ljudi? Da li će biti spaseni 1 milijarda ljudi? To Bog zna, a i svaki za nas znamo. Jer znamo naš život, znamo naše misle, pomisli, znamo znači kako živimo i šta radimo. Ljudi moji, ajde da se setimo nečega. Noje je 120 godina pozivao, Bog je preko Noja pozivao ljudi na pokajanje. 120 godina. Svakim danom gradeći arku, svakim danom gradeći arku, brod za spašenje, znači on je ljudima propovedao i svjedočio i pozivao na pokajanje, da se pokaju i obratu Bogu, da ostave greh. Samo Bog zna ko bit će spasen, tako je, ali mi svaki za sebe znamo, Miki, jel se slaže sa tim? I tebe, Elizabeta, Bog da te blagoslovi. 120 godina je Bog preko Noja pozivao ljudi na pokajanje. Preko apostola je Bog pozivao na pokajanje ljudi oko 70 godina, znate, znači posle Hrista oni se živjeli ko još 20 godina, ko još 50, ajde najviše 70. I onda je došlo uništenje, sećate se, Jerusalim, tu su bili preko 1 milion ljudi i preko 1 milion ljudi su bili pobijeni od strana Rimljana kad su digli ustanak, pobunu. Rimski general Tit je znači uništio Jerusalim, ali uništio je i preko 1 milion Jevreja. Znači Bog je preko sve apostola pozivao da se pokaju, pozivao da se obrati, oni su uporno odbijali i onda je došlo uništenje za izraelski narod. Poginulo je mnogo naroda, dragi moji. Istorija kaže da su bili preko 1 milion ljudi ubijene, pobijeni.
Драги мои, sada idemo kod nas, već 2000 godina reč Bože, grmi da se pokajemo, grmi da ostavimo greh, grmi da ostavimo zlo, grmi da se obratimo Bogu. Ko se od ovih 8 ili 9 milijardi pokajao i obratio Bogu? Ko se od ovih milijardi ljudi pokajalo i obratilo Bogu? Koliko miliona nas ima? Ja ne znam, bojim se, ne znam da kažem milijarda. Daj Bože da budemo milijarda, daj Bože da budemo milijarde, ali prema onemu što vidim, ne mogu da sudim i da kritikujem, samo kažem ono što svedočim, a to je, ne vjerujem da ćemo biti spašeni u milijarde. Možda u milioni, brojke milione, ali milijarde ne znam. Ne zaborite, pretpostavni svijet su isto živjeli milijarde ljude. Ali spašenih nije bilo ni miliona, ni hiljada, nego na prste da ih izbrojiš 8 ljudi. Nije li to strašno užasno, dragi moji? Nije li to strašno užasno, dragi moji? Čitamo sada jednu misli koju sam zapisao. Izliči se 7 čaša gneva Božeg. I šta piše Božja reč? I nisu se pokajali. I nisu se pokajali, nego su psovali Boga živoga. Dragi moji, jel se kajemo mi svaki dan za ono što smo učinili što nije po Božoj voli? Dajemo li mjesto Bogu svaki dan ili đavolima? Wenn haben Sie Glauben vom ganzen Herzen Gott will solche Menschen mitnehmen. Amin. Amin. Radi, odnosno Jurgen kaže da ako verujemo sveg srca, sa svim srcem da imamo veru, Bog će takvi ljude uzeti sa sobom. Dragi moji, dajemo li mjesto Bogu ili đavolima? Ljudi moji, večerašnji savjet je daj vreme Bogu silom reći da budeš ispunjen njemi. Da budeš ispunjen njemi. Daj vreme Bogu da ti Bog ispuni sa sobom. Da ti ispuni Božim duhom, da ti ispuni svojim svetim duhom. Haleluja, amin. Dragi prijatelji, uskoro ponavljam, će se izliti 7 čaša zla. Ali Biblija kaže, čovječanstvo se ne kaje, neće se pokajati. I zato pitam, da li se kajemo svaki dan za svaku nedobru ili nepravednu stvar što smo činili? Činimo li svaki dan greh, dragi moji? Činimo li svaki dan zle misli? Nažalost, činimo. I zato nam je potrebno da svaki dan kajemo i obratimo Bogu i slavimo, hvalimo Boga i tražite pokajanje, obraćenje. Dragi moji, truba reći Bože nam trubi, znači Sveto pismo, da budemo propovjednici Hristovi, da budemo svedoci Jehovini svedoci, ne mislim na svedoci organizaciju, mislim na nas koji smo pravi svedoci Jehove. Isus Hristos, jer onaj koji propovjeda svedoči i ispunjava se Duhom Božim. Braćo moje, onaj koji propovjeda, on se ispunjava, onaj koji svedoči Hristos, on se ispunjava Duhom Božim i Duh nas vodi na pokajanje za sve, dragi moji, da sve da budemo pokajani. Ko se predaje propovedanju, ko se predaje svedočenju, ko se predaje da objavljuje Hrista, on se ispunjava Duhom Svetim i Duh Sveti nam učini da se pokaje za sve. Prijatelji moji, narod Boži, dragi prijatelji, ovo se slika vratila, nisam dobro nešto pritisnuo. Znači, najvažnije od svega jeste da se pokajemo i obratimo svim srcem Bogu, dragi moji. Čitamo sljedeću mislu, što sam napisao da zajedničko čitamo. Duh svemoćnoga dodiruje naša srca. Pazite, Duh svemoćnoga dodiruje naša srca svih ljudi, dragi moji. I svi koji prihvatimo delovanje Duha, postajemo njegovi svjedoci i postajemo svjedoci njegove istine i trudimo se da svetimo drugima, jer je Bog svetlo, dragi moji. To je pokajanje, to je obraćenje Bogu. Dokažuješ delima. Svako je odgovoran sam za sebe, tako je, sestro. Mika kaže, svako stalno čini greške, ali zato Isus rekao, nauči nas, oprosti nam naše grehe, tako je. Tako je, Vesna, Bog da te blagoslovi. Dragi moji prijatelji moji, bez da živi u nama Duh Sveti ili Duh Božji, mi nećemo osjećati da se kajemo. Mi nećemo osjećati potrebu da se kajemo ili da smo učinili greh ili da smo postali neprijatelji Božji. Molimo se svaki dan da se ispunimo Duhom Božjim, dragi moji, jer Duh Sveti nas vodi na šta? Na pokajanje. Bez Duha Svetoga nema pokajanja, a pokajanje, odnosno Duh Sveti je Božja dobrota, kao što čitamo Rimljanima 2. glava 5. stih, ili ne mariš za bogatstvo nego dobroti, krotosti i strpljenja, ne znajući da te dobrota Božja na pokajanje vodi. Vidite li, dragi moji,
Божја доброта šta е ако ние Дух Свети кој нас води на покаяние, драги мои. Дух Свети нам то чини. Дух Свети се труди у нама да то чини, али не може силом, него ако то прихватимо, драги мои. И зато читамо Римлянима 8 глава 14 стих. Сви кои воде Божи Дух, Божа су деца. Сви кои води Божи Дух су Божа деца. Божа доброта е Дух Божи кој нас води у вечен живот, драги пријатели мои. Народе Божи. Читамо Ефежанима, 1 глава, од 13 до 14 стих. Тада вас е Бог запечатил за себе, тако што вам е дал Светога Духа кој обечал. Како нас запечатил Бог? Духом Светим, што нам е дал. И онда читамо Ефежанима 4:30. Не жалостите своим животом Божег Светог Духа, коим сте запечачени за дан откупление на люди мои, народе Божи. Видите ли šta значи Дух Свети у нама? Видите ли šta значи Бог живеет у нама, пребиват у нама, да будемо sa Богом тесно повезани, проучајќи Негову свету реч, једучи пијучи из Негови речи, молите се Богу, провести времена у молитви. Тоа значи исполнявате се Духом Свети. Тоа значи ние осеќамо сваки дан потребу да се покајаме за све што смо чинили, за све што смо мислили, за све што смо изговорили, ако смо некога навредили, увредили, понижили, критикували, оговарали ненамерно, несвесно. Да, драги мои, Дух Свети у нама кори те грехе. Дух Свети у нама нас опомини да смо сагрешили. И ако ми смо послушни Богу, Божем Духу, онда ми осеќамо жал и боли нас, кој што е написала сестра Сесу у срцу. Кажемо, Боже, прости, сагрешили смо, каем се. Тоа е покаяние. А Библија каже да човечанство не жели да се покае. Говорим у глобали, не за поединци. Божа реч каже да човечанство не жели и нису се покајали, драги мои. Читамо последни речи за вечерас. Откривение 9 глава 20 стих, наслов или тема кој смо вечерас значи проучали и нису се покајали. Откривение 9 од 20 до 21. И нису се покајали. И сада едно питање за све нас да размислимо. Не морамо јавно одговорити сваки за себе. Jesmo mi pokajeni? Pazite, nijednom pokajen za uvek pokajen. Nijednom spašen za uvek spašen. Svaki dan da li se kajemo za sve što smo rekli, izgovorili ili osudili ili kritikovali? Ljudi moji, zapamtite ovo reći. Pokajani grešnici se ispunjavaju Duhom Božim. Oni koji su se pokajali, ti grešnici se ispunjavaju Duhom i postaju pravedni u Hristovoj pravnosti. A nepokajani pravednici, koji imaju svoju pravdu, koji misle da su pravedni, којима не треба покајање, кои не осеќају потребу да се кају за било што се учинили, они се нажалост исполнявају непријателским духом, драги мои. И нису се покајали. Дали смо разумели вечерас ово проучање Свете Божја реч? Дали смо сватили ово и унели у срце наши души ово вечерас, драги мои? Молим вас, размислите овој вечера што смо проучали. Запишите себе библиски стихови. Овие мисли кои сам записал. Имачете снимак цели месец дана на Facebook. Погледајте оно што вам е најинтересно, не морате целу проповед. Оно што мислите да вас занима или да вас боли, почујте еш едан пут да без покајање нема спасение. Први чекор причи Богу јесте покајате се. Каде зашо Јован Крстител да проповеда, сеќате се ли што ја проповедал? Кој речи изгорал? Покајте се, јер се приближил Царство небеско. Што е Христос проповедал каде почва проповедајте? Покајте се, јер се приближил Царство небеско. Покајте се. Први речи се били покајте се, јер човечанство не жели да се каje, драги мои. Тако Библија каже, Откривение 9, 20 до 21, толико зла ќе се излети на ову земју, такве катаклизми страшни, ужасни, значи луѓе умират од страха кад виде што се дешава, и каже, а они кои су преживели нису се покајали. О Боже, зато те молим ово вечер да нас благословиш да будемо покајани грешници. Ние смо сви грешници првија. Оче наш кој си на небесима, посвети нас крвлю Христом, да будемо свесни да нам треба покаяние и обрачење сваки дан, да се обратимо ка Тебе, да напустимо и оставимо грех, да Ти се приближимо. Благослови нас Твоим Духом Светим, Боже. Без Твој Дух Свети нема спашење, Твој Дух Свети е печа спасено нама. Ти чеш нас препознати по темо што е, че
ćemo biti pečatirani Tvojim Duhom Svetim na našim čelima, odnosno naši umovi će biti ispunjeni Tvojim Duhom. Ispuni nas Tvojim Duhom Svetim, Bože, ubij naše ja i Ti živi naš, da Te slavimo i hvalimo. Spasi nas, Bože, spasi nas večne smrti, ne daj da umremo, jer je Hristos umro da živimo večno, Bože. Blagoslovi nas da budemo pokajani grešnici koji si Ti promenio i nanovo rodio, da budemo sveti, čisti u krvi jagneta. Haleluja, slati Oče naš, amin, amin. Slati Oče naš, volimo Ti, obožavamo Te u Isusu Hristu, amin, haleluja, amin. Narode Boži, nadam se da smo se ohrabrili večeras, da smo se poučili nešto, da smo nešto naučili. Jasna Rada, dobrodošli, Nevena Ljubormović, nažalost stigli ste pred sam kraj. Slava Bogu, možete gledati snimak. Sluge Bože, sinovi i čerke Bože, Bog da nas da blagoslovi, da budemo svaki dan pokajani, da budemo svaki dan obraćeni Bogu, jer pokajanje je veoma važno. Ja znam ljudi koji se zovu hrišćanima, koji su po 30, 50, 100 godina kao hrišćani, kao drže se Bibliji, a ne osjećaju kajanje za neko zlo ili neku reč ili neku uvredu šta su izgovorili ili uvredili, ponižili nekoga. Osjećaš li to, braćo moj, bol u duši kad se uvredio nekoga nesvesno, nenamerno, pa možda i namerno, ali onda posle 5, 10 minuta, 2 sata, Duh Sveti ti govori, pogrešio si, sagrešio si, šta si učinio? Načinio sam mu veliku bol, veliki žalost. A šta me briga, pa zaslužio, pa tako treba. To su bezbožni ljudi. Zvao se ti hrišćan, zvao se ti musliman, zvao se ti sveti čovjek. Ti nemaš blage veze sa Bogom ako ne želiš da prihvatiš, da se pokaješ za ono što si učinio. Bog da nas blagoslovi da budemo sveti Boži ljudi u krvi jagneta. Haleluja, pozdrav svima, Bog sa nama. Amin.